Dobrodošli nazad na moj kanal. Rešio sam da povremeno odgovorim na neka pitanja koja ste mi postavljali i koja ste slali u moj inbox na Facebook Messenger ili na email adresu. Naravno, u pitanju su odgovori na astrološka pitanja. Periodično ću da ih objavljujem ovde. Pre toga je to bilo i u pisanoj formi. 1 do 2 puta mesečno ili u zavisnosti od drugih obaveza. Da bi to prosto bilo smisleno i da ne ostane samo na kratkom odgovoru u smislu koji mogu jedno ili nekoliko rečenica da odgovorim, svakom pitanju ću prići sa vrlo konkretnim i detaljnim objašnjenjima. I to je dobro iz razloga što će oni koji imaju slične nedoumice ili su jednostavno radoznali da nauče nešto više, moći na ovaj način da se informišu. Prvo pitanje koje sam dobio bilo je zašto ja ne pišem nešto više o sedmičnim ili mesečnim prognozama, tranzitima i ostalom. O prognozama i tranzitima ne pišem ili ne snimam iz vrlo jednostavnog razloga. Prvo, nisam komercijalni takozvani pop astrolog, niti se bavim takvim pristupom kada je ova uzvišena duhovna nauka u pitanju. Jedino kada je aktualan tranzit takozvanih sporih graha, to je planeta ili nebeskih tela, prilikom ulaska u sledeći znak, ili pitanje eklipsi ponekad, to je pomračenja, kao i punog ili mladog meseca, samo tada, ali veoma retko napišem nešto na tu temu. I to uvek ima konotaciju kontempliranja kroz određenu praksu, duhovnu praksu, post, tehnike disanja, meditaciju, duhovno sazrevanje, razumevanje, osvešćenje i tako dalje. Jer su ti momenti u vremenu savršeni upravo za to. Inače, moj zadatak kao džotišija, to jest astrologa, je da kroz tumačenje i konsultacije istinski pomognem toj osobi. Bilo da je u pitanju standardno tumačenje natalne karte ili konsultacija vezana za određenu sferu života. Suština džotiša, to je svetske astrologije, je u pravilnom usmeravanju kroz upaje ili takozvane remedijalne mere, znači sa kojima mi možemo da neutrališemo do određene mere te negativne efekte i postavke unutar naše natalne karte, da popravimo kvalitet života, da uvedemo harmonične tokove. Tako da pravilno usmeravanje kroz upaje promenama na bolje, spoznaje talenata za koje možda niste ni svesni da ih posjedujete, odabir idealnog trenutka da se nešto pokrene ili izbegne i tako dalje. To je moj zadatak. Dodatni razlog bi bili sledeći zašto se ne bavim tranziti. Daju rezultate u vidu okidača u određenim životnim situacijama, ali samo i jedino ako ta planeta, ako ta graha, ako to nebesko telo u tom momentu ima aktiviranu Mahadašu ili takozvani planetarni period, Antardašu ili ti podperiod ili Pratjantardašu ili ti tercijarni planetarni period u natalnoj karti te osobe. Isto tako je potrebno da se tako izrazim pravi aspekt ili konjukciju na određeno životno polje u vašoj karti kako bi se to manifestovalo u životu. I da pritom u karti postoji više pokazatelja koji ukazuju na realnost ispoljavanja nečega, ne samo mogućnost. Znači što više pokazatelja je realnost i možemo nekada tvrdimo 100% da će nešto se desi. Ali ako nema dovoljno pokazatelja, to samo ostaje u domenu mogućnosti. Inače, tranziti u džotišu igraju možda 20, ajde sveukupno 30% važnosti od celokupne slike. I to je jednostavno činjenica, jer u suprotnom, ako bi od tranzita toliko ili sve zavisilo i pokazalo se kao besprekorno tačno i podrazumevano za sve ljude, vi biste skoro svake godine živeli identične ili prilično slične scenarije. I to se primarno odnosi na tranzite takozvanih brzih graha, to jest Sunce, Merkur i Venera. Oni prođu za oko godinu dana ceo zodijak. Što se tiče meseca, on je mnogo brži, pa prođe za 27,5 dana. Mars to postiže za oko 2 godine. Naravno, tranziti sporih graha, matematičke tačke i karmičke mesečeve čvorove, to je Rahua i Ketua, i za Saturna i za Jupitera,
je priča nešto drugačija. I njihov utjecaj se zaista može ume poprilično osjetiti pri ulasku ili izlasku iz samog znaka. Ali ponavljam, daše, to je planetarni periodi, imaju neuporedivo bitniju ulogu ili važnost. Druga stvar, zašto je ovo besmisleno? Pisati ili pričati o tranzitima. Prvo, nisu svi ljudi na svetu rođeni istog dana, sata i minuta i na isto mjesto. Logično je da nam mnoge određeni tranziti itekako neće raditi. Znači, ni na isti, pa ni na približan način. Uzmi od čuvenog retrogradnog Merkura. Evo, govorim, primjer radi iz svog iskustva. Kao iskustva nekih ljudi s kojima sam komunicirao na tu temu i u tim momentima konkretno, u tim vremenskim trenucima, kad je Merkur bio retrogradan, niti su bili svedljiviji, niti su imali problem u komunikaciji, niti su imali problem sa dogovorima, pregovorima, potpisivanjima, papirologijom, administracijom, niti su im se kvarili uređaji. Ništa od toga. I mogu da potvrdim da oko 95% slučajeva, možda i više, ja nikada nisam imao problema u kontekstu svega toga što Merkur simbolizuje u momentima kada je u svom vakri stanju, to jest retrogradnosti. Zato je besmisleno pisati toliko o tranzitima, jer to u suštini nije ništa drugo nego li praćenje nebeskih tela. Kao i okvirna, gruba predikcija šta to može doneti, a sve na osnovu položaja Sunca u vašoj karti. Uostalom, objašnjavao sam i ranije, planete ne upravljaju nama u doslovnom smislu. Znači, to je sujeverje, zastrašivanje i zastranjivanje i neinformisanost dobrim delom. I to nema nikakve veze sa onim što astrologija suštinski jeste. Te takozvane prognoze su samo vid jeftine zabave, to jest animiranje ljudi. I astrolozi to rade kako bi više skretali pažnje na sebe i intenzivnije se reklamirali. I to nema nikakve povezanosti sa onim što u svojoj nutrini astrologija jeste. Inače, zašto ovo govorim? Vi niste nikakav znak, niti potrag. Vaša natalna karta je zapis vremena, tvorca, apsoluta, božanske majke, kako god nazvali, u momentu vašeg rođenja. Znači, to je zapis, to je slika neba u momentu vašeg rođenja. I to jeste vaša lična karta i lična karma duše u ovoj inkarnaciji. Ono što vam je dato i zadato da proživite. I svih 12 bava, to jest polja, 12 rašija, ili ti znakova, 9 graha, to su 5 planeta, 2 svetla i 2 čvora, i 27 nakšatri, ili ti sazvežđa, igraju određenu ulogu u našim životima. Ali identifikacija sa znakom u kome nam se našlo Sunce je krajnje apsurdna i potpuno pogrešna. Jer Sunce je oko 30 dana u jednom znaku. Jasno je da ono što je napisano za nekoj prognozi, ne može nikako da važi za sve predstavnike takozvanog tog nekog znaka. Uostalom, mesec je taj koji simbolizuje um i emocije, promjenu raspoloženja, mentalni sklop i tako dalje, a ne Sunce. Samim tim za nas, na dnevnom nivou, je mesec od neuporedivo većih značaja nego Sunce. Druga stvar, dve osobe koje su rođene istog dana, u razmaku od pre svega par minuta, imaju dijametralno suprotne sudbine života. I to su u Đotišu vidi preko vargi ili podelnih karata, koje hiruški precizno otvaraju svaku sferu vašeg života. One najvažnije varge sasvim drugačije rezultate daju. I u njima se podznaci raspored graha drastično menja u odnosu na glavnu kartu i na svakih 15, 13, 10 minuta, nekoliko minuta, pa i na 24 sekunde u najsuptilnijim vargama se to menja. Znači, taj najkraći period između dva rođenja se može očitati i tumačiti drugačije. Ali je bitno znati tačno vreme rođenja i odraditi rektifikaciju istog. Tako da, animiranje potencijalnih klijenata i pisanjima o tim tranzitima i prognozama i tako dalje donosi još jednu veoma ružnu i nepotrebnu stvar. Shodno mentalnom sklopu, inteligenciji, znanju, maniru izražavanja, neki astrolozi su veoma skloni da ocrne ili da ulepšaju neki period. A ljudi su većinom labilni i neinformisani po tom pitanju i onda usled sugestija onih koji se nekak predstavljaju kao nekakvi znalci, ljudi su skloni da poveruju da je nešto zaista tako i da ne može biti drugačije. Znači, osim da se trpi ili da se sa ushićenjem iščekuje. I
I tada ljudi ne žive svoj život, već živi mrtvuju, kako ja volim da kažem. I samim tim idu protivno svoje karmi, što je nekada ne baš sjajna rabota. No, nisu i samo pojedini astrolozi ti koji to rade. Radi i političari, radi i mnogi drugi, jel? Zamlaćuju vas. Poznati su primjeri nekih veoma uspešnih ljudi koji svakog dana rade prema onome kako im je lični astrolog rekao. I kad god čitate neke naslove, pa ne znam, najbolji znaci zodijaka, najbolje žene u tom i tom znaku, najbolji ljubavnici i tako dalje. Znajte da je to samo još jedna stavka u nizu koja kasapi astrologiju. A vaš ego hrani u smislu kad vidite nešto što vam se svidi, pa ono kao ja se razlikujem, moj znak je bolji od onog drugog i tako dalje. To je još jedan od razloga zašto se ljudi sa podsmehom i osudom postavljaju prema astrologiji. Neki ljudi u kontekstu toga, u kontekstu komercijalne astrologije, mogu reći da imaju apsolutno pravo. Zašto se podsmehuju, no? Ali, moramo biti iskreni s druge strane. Komercijalna astrologija i prava astrologija se itekako razlikuje. Pa je takav stav opravdan i realan samo za onu prvu. Jer astrolog pre svega treba da živi veoma produhovljeno, čisto, zdravim životom i da je u skladu sa prirodom i njenim ritmom. Da uvek uči, da napreduje, da je od integriteta, da je istinoljubiv i da zaista bude spreman da se posveti kada vam tumači kartu. Jer ako vam neko objasni određene postavke u vašoj karti i zabavlja vas nekakvim pompeznim predikcijama, a ne ume da vam pruži vrlo jasne smernice i upute i metodologiju rada kako da nešto promenite, ta astrologija i taj astrolog ne vredi puno, bez da uvredi nikoga, to je činjenica. Znači, astrologa koji imaju ispravan pristup astrologiji poprilično je malo danas. Kao što je i slučaj za sve ostale bitne profesije današnjice, ne samo za astrologiju. I to je činjenica. Znači, originalno astrolozi su bili prvi savjetnici, naučni umovi, duhovnici, najučeniji ljudi drevnih vremena. Astrologija je nekada bila smatrana nauka svih nauka, naukom svih nauka. Uostalom, Đotiš kao izraz se odnosi na astrologiju i astronomiju, još iz vremena drevne Indije. Naravno, kasnije su se razišli iz određenih razloga, ali je suština nekada je to bila nauka svih nauka. I kada pogledamo situaciju danas, mi ćemo najmanje sresti, da kažem, duhovnih i učenih ljudi koji se bave astrologijom. I jedan od razloga je, da kažem, površnost i duhovni sunovrat u kome smo mi kao civilizacija zapali, a drugi je u neukusu, površnosti, pravljenju biznisa od svega. Svi imamo određenu zaradu za neki rad i ona nam omogućava da funkcionišemo i to je okej. Ali onog trenutka kada se život pretvori u jurnjavu za novcem, tada sve postaje cirkus i prava znanja iščezavaju. Eto, toliko što tiče odgovora na ovo prvo pitanje. Namerno sam posvetio više pažnje da bi do tančina objasnio besmislenost, bar iz mog ugla, o toliko pisanju i objavljivanju snimaka koji se tiču tih sedmičnih i mesečnih prognoza, tranzita i tako dalje. I to je između ostalog posao astronoma. Oni su ti koji prate. Astrolog treba da bude i astronom i astrolog i duhovnik i mnogo što šta, ali opet kažem, objasnio sam razloge zašto se to inače radi. Toliko za sada, nastavit ćemo, ostajte u miru i svako dobro.